Ini namanya Pipa Tori alias Pipa Tauriolo. Makan lemas aku. Lemas aku. Ini tidak sini kalau gimana mau orang minta. Mana kepura lagi coki bepen apa pertama kuilala kata itu bang. Apa kau memang jadi pesapu? Bapak tu sapu. Mimi sapu, mimi. Nah, jadi sebelum nonton channel ini jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak Iya. Ada apa tuh kopi sapu? Iya. Biru tadi marsi itu ya. Digilau dia menai kita jangan yang maki. Iya, angker ini makanya matu tantri Mercedes kiki kemudian apa nah? Mako garu. Mercedes ini kau jolo kau he. Iya nana sapala ada polisi. Oh Mercedes. Waktu ila ada ya Mercedes. Waktu teruna masa polisi di pasar ruka mata. Iya. Napa itu kaganta kita apa? Nanti ngomati ko garanta na rin yung Mama mga ko si Ro kay mata bapak. hindi ko sa photo. Mak mento mi garo. Sa playagi. Boleh dia menai tajuk maki boleh dia. Kamu kapan na pa yung bote? Kalau kumaga. Ha? Kalau kumaga. Biasa. Si Valores, lalu Biasa po. biasa maga. Biasa tidak tuh. Maki lo. Yan yung palulu eh. Boleh ka pa sinapi manubang ko may ka masapir ng manubang ko. Eh, mana kamu masapira niya dengan nagsulit. Bale melo bapa makelo si bawi. Masa bimu ga tahu Kung kapa melo. Ya angkat tuan anak memang foto si bapak warang eh. Eh, hindi na sige masaporang. Ano ay Mercedes ah. Foto jolo. Iya, tidak dimakan dah. Di, aga makan tenang ya, aga buarang. Nih, may muki ka mangitoy pa si Ita kumator mo din. Bah, Iya ko ya masih di Mercedes na may mga kuy. maganda sih nih kadenya rumah sih. Jadi kasi di kumator mo din. Maganda tama na siya sige ko cantik to pa. Sering kekari jalan. Ini no. Apa yung bawa nanya pa magkanakamat sa to kapag alakala. Dan tiyaling kasi dali din ulit apakannya. Eh, siguro gimana pa yan? Iya. Ya, kita udah mulai jauh ya. Ya punya ido gulo ya itu pak kan. Eh, Mercedes cuma kilo. Oh. Ya duduk. Satu nomor lagu si Taro Janji. Mata berjaga si Mercedes itu kalau lalu. Ano yung materiality? Ano yun namin? Malagteri yung cinta. Ganti aga. Dan kita termain telah Si Taro Janji pak. Purang katang kalinya pak kariban nama kada ladore si ala Mercedes. Ah, kurang. Ini na jaji itu cerita pak ay nulit talumpu lang minum na radyo. Iya, malagyan. Maganda sa racun. De dia ulit para mo rabi de ko kumaku dili na. Yung Ya aku mati Roy, batu semua kematan. kada pak tatu tu kada de. Satu. Ini apa na de uli parang sion roang yung kubunga mo to kako ile tapon tujuh mate bini kumaku mo dili na lai. Lupo pa sa dilala nga tiro de si kada li na sila kay. Agama tuh macam itu nomor timur nama sedih. Ya kilo na jolo. Iya, kalau di bawah tuh ini pakai mampat. Ya apa pengamana. Iya. Morning.
si bawa pasingar putar wangi janji si bawa pasingar buru-buru tanah ya aning tidak ada sotiko aning mereka kami menabur aku oh Andriku Tasirang nga. Magiging ka. Padalo ni Marcelo sa mulupula do. Terpaksa mata lu kukuring aku. Malamang sa napatutuyo. Ala, musim panra sa musiko. Gawa na lektong hero. Alam po yung kabos ko hindi man tao naman sunod kang yalin. Allahu Akbar. Nyaman na irit na boting Manas na niyo? Para sa rin. Yeah. Pati marinara kita. Kami takibutik. Ano yung boting niya dolo? Eh, magay. Iya ibu asuting niya. Yan ka pa sa nila.
Iya, masuk tiling mo kupur sila katani-tani rajani lang katani-tani si tanah. Amin. Ano po, ano? Pwede na pala iko. Apa ako iko sinana na suti cukup sih. Kuya na pala iko na sa puru-puru at tanah. Kadang-kadang na kumadu pada tampan na dores. Cici. Si Ron tuh itaw cantik si batau karat. Namas na ni dong. Kumakoy roboting lupo pasat din nyawa ay bela. Apa basic cuma pak buti baja kumakoy model na buting di mana waktu na Mercedes buti ini pak buko mi kasi. Ano kay pabuko? Ano na kung ketemu eh? Apa makanya tahu ko mangoloyo itu deh atau rosso do. Uy, lagi na kayo solo. Pagkakas to, di ha? Kamu tuh solo tapi nak lepas solo na napanita tapamu. Kan wae sasale lo solo. Ngarai sa tingin waktu ku buat timpan. Malingarat ako. Pengalaman aku Mercedes Ano? waktu ku malam pertama. Ikaw pala malang pertama ko. Iya, di na malang pertama ko. Menungkap Malang ketujuh man. Magen. Iya, langgang sa beche. ya aku ya malam pertama aku. Langgang to ni. Tadi tadi si Diliwan nih. Iya. Di rumah Ano tuaku. ni? Ngaban ini di rumah tuaku dia may banyak may kak macarita. Iya. Ang kanak masih sa melo si Dapina. Oo, di na manganti. Ang katuwa din na may lang ito bicara na. Iya. Busi-busi to ni. Lempak to. Kaya si tahu dia ka pengertian na. Kapag giling at si di na pumingalo daw. Buang tanah po mati lampu mana. Ito lang parila daw ko Mercedes. Ito tapos mati lampu. Aga muasang eh. Tapos mataruni man ako kung ibinin ko. Rupanya makapesa lang kita makamaray. Kada tikoy lalaman kadi binay ko makoy. Di sumalolo de guys na. Pana melo pa rin na oh binay ko kuranjang eh. Tapat tu lampu eh. Apa yang terjadi? Ternyata mana binay ko kokong. Hindi ka man. Matuak ko. Todo yun. Gusto mo ka pa bilhin ka mapaki? Dito tan masih matuak ko apa janda betul? Oke baik. Untuk lagu berikut ini. Belum ada satu nomor lagu. Janda untuk Duda. Hai 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 burani. Hai 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 Mangkundrai. Ini Mustafa Bade. Piano lagu. Piano. Biasanya ada darah. Ya tak nasi. Dari hasan keduda. Iya tuh si ada cing. Mana? Ria sengi janda. Hai hai Ya makundai. hai hai ada si janda. Jago lagi bro. Seharusnya mau ada seharusnya nahan. Kalau anak darah jangan dana duda si kadang memang nih. Anak darah duda ia memang minasapa. Hai hai dia kurade. Iya tuh si anak darah mata mau Cina. Iya tuh si
anda cing Agan dicip. masau di kalena Hai hai, tanya teka janda. hai hai dong tu janda ada cing Apa nih? Yang dari. masih dong janda daduda si kananya memengi anak dada daduda ia memang minasapa hai hai iya kalolo iya to si anak darai gula mobi matana iya to si anda cing maloko di kalena mauna mauna iya to si anda cing dalalian di doro Kembali ke MC. Iya, kita sambut kembali para artis pendukung dari Sahabat Musik. Ya, Bagus Walau pa ini saja kada kami bilang lagi. Hari masa nawasa nggak pak napi man itu ang si kamput paruhi. Ayah sir, di kagi itu maka ada aja na miladong, maka di pungal taala, akariso ko sa miladong. Kebarangka na, kung makan di Subawang, may dito miladong ada kebarangka na. Hah? Malolo dong. Tani. Yang penting aja pudang makan pede malolo. Salay. Apa di kagak pag duwita makan pede los pede malolo. Ya abis ni. Mata na tuloy na wasawaja kina. Tadi mo na ko terima. May kagak bicara na ini. Kadang ko kasi terlupa ya hadirin sekalian untuk kali ini sebagai lagu berikutnya jadi dimohon kepada rekan-rekan teknisi supaya sound system diamankan. Mau pilih na di butungku pelayaran. Itu pelayaran wija bebe itu tuh. Oh, tahu lah ada busi. Apa masih jing dari Mercedes? Ya dikasih jing kumaku dede nah. Anda pegangan. Cantik-cantik mana pekerja si kampung ya Mercedes tuh memang kerja tapan. Ketiga. Ay tadi aku jadi kapai ke tau bendoro. Tawagan pala. Ay di seni. Ntar tau bendoro kanya Allah, suka-suka man, Alah, masih dong kayak. Nacing. Tanda tu gaji buat tambah melima dingin. Mana pernah tu buat tambah mali-mali? Yang itu bacaan nih. Pura tu curhat tak si pura curhat anda cinta kuya. Ada nasem. Makanya anda cing peko je cara nama nak anak memakor modelin letapana kadang agak nasa lantik mama lima desa. Makanya mama lima kayak nanti nak kena matangnya nggak jelas sama pandai pandai ada barang panga. Tuh kata. Iya lu lantik tahu.
Bye.